Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela hi bombisa ririmi rero. Xiyimbeleri xa vunanga bya Xitsonga Dr Sithole veri ku na timinijere lava va ngo ti lavela va ka mhani va ngo ti lavela ku tshama eka matafula ya vachaviseki lomu tigigini, naswona va fananisa leswi ku fana na loko munhu a hlanganisi tintambu ta gezi hi ndlela yo ka yi nga ri yona. Leswi swi fiki swi hi koka rinoko loko hi ta va hi voni Dr Sithole va postile ka xiyenge xa mabulu xa Facebook leyi post ya kona yi hlayekaka hi ndlela leyiwani. Xin'wana lexi mi nga xi tiveki i ku artist manager i mutirhi wa artist, u holeriwa hi artist. Artist yi spenda nkarhi hi ku tirha on new projects in the studio or rehearsals in preparation of coming events, while the manager handles the business communication on his or her behalf. Leswo mi ti endla ti-manager ta ti-artist hi mhaka yo lava attention yo kuma vavasati na access yo va ka VIP ka ti-events is a sign of faulty cable connection in your head. Se mi ta swi vona leswaku ri post leyi a swi nge endleki laha ku le ku yevuriweni ka vanhu kumbe ku le ku yevuriweni ka munhu. Hi kota ku swi twisisa kahle leswaku ri eka Gaza loko ho va hi langutini xiyimbeleri lexi nga fika xi va na timinijere to tala hi xikarhana xitsongo i Paparhula Ntukulu wa N'wachapu. Ku rhangileke ri stylist ivi a dya hansi ku nghena Philani a ringeta ku kondzelela kambe a yi chayangi kahle. Sweswi ku na minijere leyintshwa ku nga Ntsako. Loko ho tsundzuka ku kali ku va na beef exikarhi ka minijere leyintshwa ya xiyimbeleri Paparhulani na Raymond wa Gaza boxa, laha hi nga twa Raymond wa Gaza boxa a vula leswaku ri minijere ya xiyimbeleri Paparhulani leyintshwa u ti lavela vavasati ku va a va minijere ya xiyimbeleri Paparhulani. Se loko hi hlayi post leyi nga fika yi postiwa hi Dr Sithole hi twa hi swi fambelanisa leswaku kambe swi nga endleka Dr Sithole na vona va karhi va bifa minijere leyintshwa ya Paparhulani ke. Hi na ku hleketelela leswaku Dr Sithole va nga va karhi va bifa minijere leyintshwa ya xiyimbeleri Paparhulani tanihiloko ha swi tiva leswaku i khale Paparhulani va ri na minijere laha a ku ri Philani, naswona Dr Sithole a va tshamangi va tsala marito ya so. Se ha hleketelela leswaku va nga va karhi va vula minijere leyintshwa ya xiyimbeleri Paparhulani. Ku na mhaka yin'wana leyi na yona va nga yi tsala eka post leyiwani leyi nga na nkoka swinene. Tanihi xiyimbeleri va kombisa leswaku u muthori eka minijere ya wena, tanihiloko wena loko u ri xiyimbeleri hi wena u endlaka tinsimu, kama un'wanyana u kumeka nkarhi u ti lulamisela ku va u ya nyanyula vanhu hi ndlela leyi. Se yena tanihi minijere ya wena hi yena a kota ku va a ku vulavulela ku ri ku na yena u lava ku phema kwalaya. Se kama un'wana swiyimbeleri leswiwani hi nga swi nyadza kumbe ku swi vonela ebodhleleni. Xiyimbeleri Paparhulani kusukela loko se va sungula ku yimbelela se va tholi vanhu vanharhu tanihi xiyimbeleri leswaku ri va va timinijere ta vona. Se loko hi languta xiyimbeleri Paparhula Ntukulu wa N'wachapu va endli matimu. Xo sungula va chaye risimu ra ku famba ri roxe avuxeni a xigazeni, naswona fika ri ba bembele va tlhela va kuma swirhambo hi ndlela ya xiyimo xa le henhla leswi tikelaka na vanhu lava nga na ti-album ta ku tlula 10. Se i matimu sweswo. Kasi xin'wanyana xiyimbeleri Paparhulani va ve na timinijere ta ku fika tinharhu hi xikarhana xitsongo hambileswi yi nga chayangi kahle na timinijere letiwani. I matimu lama xiyimbeleri Paparhula Ntukulu wa N'wachapu xi ma endleke. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela laha ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gaza. Dilolostro ta mbavisa malowa.